Ja, ia le atua le lita ia fou, ia te tonu ia Samoa, ia ngofo le taimu le tapo kalame pe un masani ia solua te tas, ia le atua le nea sfou, ia e manaia se iu amataina i tātou se talo le lita iau. Hallelujah, ia lava oelo mātou atua, o iatu lo i inga I lo suafu mani malo, o e lava o le atua o lo sofua, o ola pea o e lo mātou atua, whanauna watu o mātou loto le dei aso ia te o e tama, mātou te tonu lava e reise poto, reise ata mai, o se tangata e mawhai e on whamatala ua fionga pa ia, o na o le mana o lau a fio, e mawhai on whamalamala maina o mātou loto, mātou ma Samoa I le neita e au, malamala mai lau a fionga pa ia, o mātou talo, so soan mai lo nganga whamatala loto ia Samoa, mai maua nei, vea I maua me whainga ruenga whatau waa, e whai malawa au lau whi au le nei aso, ia tere lava sovi inga le atua, ono le swafa maru le mātou li whaolo Yesu, ua talo wala au atuai, amene ma amene. Ia, ia le atua le neita e au, e whatala whatu swafa manu malo Yesu Keriso, ia maru fo stato atu no nei aso, ia le ngalo fo ia ona tofia le atua le nei aso, ia whatala whatu ia te oe le swafa manu malo Yesu, manu tua fo ina i o tatou tua a matua, tua a sinsina, ia male loa loa o le tatou atu no whatalo whatu ia te oe, ia o atu le au whatalo wha neta e au, I le swafa manu malo Yesu, ia fia I le neta e au. Maua fo nea mnoa, ia whasoa I fo I e ala le afionga pa ia le atua, ina ia whape na o na longo longo puia li pe o tatou, o tau loto ma o tau whingalo o tatou uma, ina ia whape na o na whamarusia tatou le o le whatua tua, ia maritari tonu pe I le upumoni a le atua. Ia I le atua le neta e au, ia pasta pe isa mea, te whisa moi ai. Le ai. Hallelujah. Ame I ona. Ota mtapu. Ia. Ia le atua, ia te tonu naua I lunga nā le ta autu o tau pou o le malo. Ia o le tātou si whai tau le nā luas fulima, le matai o lusu lima, whai mōmbo tau skutol. Ia, matata no atua I le aso. Ia le atua. Ia le atua. Ia se whai tau ni upu me le whiong pai le atua nita e au. O ia ona po e tu sai le maroro le langi ma tau po e tos fulu. O e na ave la tau la mepa ma la tau atu e whaftai ai whatoa whai a wā. Ua poto le tō lima o I la tau, Ai wā lea le tō lima. O e wā lea o ave la tau ma mepa. Ai le ia vea mani suau. A o e popoto wa ave suau ia la tau whangu whatasi ma la tau la mepa. Ua tuai vai le whatoa whai a wā. O na tau whai turi mo moe ai lea o la tau uma. Ua moe nawa. A o I le tuo o na sau ai lea o le langa. Whauta o sau le whatoa whai a wā. I nā o ia o tau e whaftetai ai a te ia. Ona tua I lea o ia tau pou manawa, ma teu teu a la tau mori. Ona whai atu ai lea o e wā lea I e poto. Au mai ia nia o tau sua au mamatou. A wale a mamate a matou na. A ua tari mai e poto, whape mai. Nei le lawa I matou ma o tou. Ai le leo na o tou o e whatau mai ai nia o tou. Ua la tau o e whatau, o na sau ai lea o le whatoa whai a wā. O e o sau nia fwoi ua la tau le whale atu whatasi mai e tau samaanga. O na puni ai lea o le whai toa. Amen. Amen. E muri ane. O na o mai ai lea o isi tau pou, o whape mai. Leli ie, ia e te tala atu le pui mo I mātou. A ua tali atu o ia ua whape atu. Moni, o te whai atu ia te o tou, o te rei loa o tou, o lea, ia o tou matala ai,
Awa tau te le loa le aso, o le tu aso e sa wai la tali o le tangata. Hallelujah. Glory, hallelujah. Ia, i ele tua ni tae au, ia te loa, e whaafunga ina sa mori whai tau ino le whiong pa ia le tua ni aso. E tata noa tu li ni tae au, o ia, i le whetalenga le Iesu whapea e whaatau i le malo le atua. O le whaatusa le, whaatusa i Iesu le malo le atua. E whaatusa i tau po, ali basta. Ia. E tele o taimi e saunua i pe whetalai Iesu i le upule o le malo. Te lope te... Ai i tustusinga i a matai o mareko luka. E tele lava na matele tau lava Iesu le wheau le o le malo. Wa e pei whoila tato tilo fo i le au te lenga o le nebe. E pei o taimi nei o le wheau ale o le malo tato tala i a taimi nei. E pei o le winga o le whamtalanga. Ono le tele o taimi e whaamamafa i Iesu le malo. E whaataua i Iesu le wheau o le malo. E pei la le ua tato wa ai whoila le tae au nei. Pei whoila le tusi le a matai o skuto wa. E tele ana na taua i Iesu le malo ma ona whaatusanga na ese. E pei whoila le tangata whoile le na le whanua le ngāti ai le penina tautele. Le whai me wailua i lesi. O wailua e le kangakangi whatau ua. Whai me o ngā rulola ia ma whatau umana mea. I le whakau mai e le whamua lea. Eisea, o ngai e le mea nei kukongo le whamua lea ka ua i kumai kaka lea. O le winga la ngā o le whamtalanga. O le tele o me whatatau i Iesu le malo lea. E le si mea na peila o le matei o lea pasnase o whaitau atua. Matei o na sifuru tolu, whaipototolu. Wa whetala i atu, wa whetala i atu e Iesu i le tasi whawhata oto. I ate i lato e tusa le malo le langi, ma le whawhine na ia avele i te tono le whalawa mata o e tusa ma le ono se fulu o pauna o ia tu i te tono le ole whalawa maka. Ia o ngā whewheke umaile ia ole ole palunga le ia ole si mea ngai sau whaiwhawha i le mātai o ale suto. Me e tusa fo i le malo o le langi i le tangata ua le langi i le oa ua nā tia i whanua. Ma ua i loa i le tasi o na nai lea e ia ua alu fo i ma alu fo i ma le fia ma whaatau atua na mea uma i le whaatau mai ai le whanua. O le winga la tala fo i ngā le whaako o le tā ua i o whetalenga i Iesu e whaatatau anga i le malo. Pe yo anga kala whaafata oto ia po ana whetalenga whaafata oto ia e whaatatau i le malo o le atua. Pe kaila, o lea lau kawa mai ni fo ila tae, o lea o si mai e Iesu le whaata oto lea. Le whaapea mai. I whaataula i tau pou ia e to sifuru. Ia le fo ila wakala ngō mai Iesu i tau pou ia to sifuru. Le whaatusa ia i wha me tusa le maa i ona po e tusa i le maa lo le atu makau pou ia. Pe mea o i se papoko. Ia o si tau pou ia e valilea. I la tātou te iroa i le whaasirisiri ina Iesu o le malo. O ngā le wheau lea mai kongo le malo. Pe whaela o teiminge o le tele o whaasua o mai. O le au ke lenga o ngā mea o le wheau o le malo lea mai. E mea la ngā tau e o le tātou whaatau ina le wheau o le malo lea tua. Ai la i le wheau lea. I le tāu o le mea le wha mai o tau pou nei ma tāpena penanga tau pou nei. O wai o le poko le skolima ai valea le skolima. O ke whika kanu momo rari pasta kaka i le kau pou lea valea. O le tau pou valea e ele mea ngā misi langa kapenanga. O langa o le mea o i kakanu mo le mea le kau pou o le tau pou. O
o kasi ngai ka ngaka e ka ua kene e pe ka ko ke kilo anga I bene o tama cha Yeah. a wa fo ka po ia o le ka ngaka e ke no kingo ma o ia fo ska ka ora ngo fo fa ka po fo ngare lai ngo fo mama fo le e fa ia so nga ai pe ka kilo me no ka po ia o ska ngaka fo e ka penga le lei I le kur kingo ase ala ngo kuio o meio ka mai ka ia fa pero la ko kuma la ko wanga ia alela wo oko me sule le fata otole e fa ka kaula I le tau po ma le fato afa ia va ole ka kilo la ia tape nanga e luar ka penanga ka po poko ia marka penanga ar ka po le varia ole ke lela ole misi le ka ko ke baba ai anga ia le misi le ka po varia ongo ole ka penanga fa ka lingo fa to afa ia va e ka wanga mo ala ka penga ia ai sia soska nga ka penga mo langa kangi e ka wanga la ka penga sa yungi le sia o le ala ko fa fe wa ilo ngari o se kaimi mo le la ko fa fe wa ilo ngari le nge ka ma la va le la ta penanga o le tu la fo ga le ka no ko ni pasta o le ke le o le misi le o le ta penanga fine nei po ngai va le o ngo o le mea ka ua sa ka kau o nga fa ka ua a ua le fa ka ua ke le ba sa so giri pasta ya vi na tua e fai asi pa ma tala ngata wele ole mau le wele ona tai pela ole upule ole tau po mana tua ole fofuanga le tua mai e le mata nga ta pena le tua me ta o le tau po le o tau po la o eva ta ia ba vai ko le tai pe me le o ka kuria pe upule ole tai mi foi le fai ele me ta o le fa po ponga le ka po le le ta o le fato a faia ma le fato a no fotani o sai ngai ka ke mai o puma e lua ina ia fa mala le mele ta o le tau po la le nga maka e le tua mai le matanga le lua ai o eva na le lua ka po pa o le nga fa pa ia e le tua ia a kamma eva ai le ke le se lua o nata te loa ole mele ole fa poiponga e pa ia o fa poiponga o tu fa singa o tane man fine e pa ia le sauninga so mai ale fofonga le tu so e kaunga fa i poipo tu le tau po o le tama tai dia na te le i lo se tane tu lo sa mo mala fa fofonga le tai au ni o se upo tau fa mitala ti le ina ia mala le upu le tu sa o le tamai tai foi le po le tene la tele I moe tu lo mo le tane o le aka mongi ngoanga male o le tau tu lo la u fa fonga sa mo tau fa mtala tu ina ia na nga ye upu Maria nga fai nga mani si tau po fa mai fa fe la o ke le lo se tane na lo winga na mo winga le mo moe yo se fa Maria le tino ngai pe o me ala ka usia Maria lo na tau po ale mo fai ko ile angin ko le o ko oi ia pe o le maule le o mai tau kuri ele o le tau po la ia o le tamata ina te le lo se tane tu lo lo va ko sa mo le ta po le tamata tene po le tau po le kenge po le tene muli ia ele mo le tino le ia ma se kamaro po se kama o reva ia nga makana ele tu o le me o le kai mia nga sala ia kama o le kai mia nga ringa breakdown ai lole le me le se o mai ele so ngi ai fa taila wa le ufa mai le kala le o mai tu sa le ma lo le tu ma tau po to se fu o fenga o I ka po le mangi o I o fenga o I nga o ya na o e fa feta ia ilea le fa so afa ia wa si
Usa le nga o fa ka ia ile le kama fa ipo. O le fa ta fa ia va le ka ukara ia kusingi po tala fa ta oto. Ko kasi le me ka umar na me ka ko uma e nga mo ta to tino ke iso mo fa to ole a foi le ole Taipei ole mele ole fa ta fa ia va o Yesu le ke mo tu le fa ringa su viva ngai fio mai ngai ro la mense ele upule ole fa ta fa ia va o ai fa ko fa ia va o Yesu o ai le taupo o le kalesia ke viso o le akana le media ka po i e to sfuru le ka mai i le ngau e fafukai o le kalesia ke viso o le kalesia le fakarikari o le fa mai ngau e fafukai ia il fato a faiava pe o le fakarikari ia Yesu so ka ko umana e mini e le ka po i e gospel le nga le ka penga foi le fa ka po inga ia la nga le fa inga fa ipo ia se fa to a fa ia va ia ma se ka nga foi le o ska po la ele le am por pala me ale tua ko kilo ko ia ka ma eva fa fe fa tu va si ele ko ia le u e tanga ka ma eva nga pa ia pa to le nga po tau i e sa kangi e ala i ngau sau fa so au mai le sala ia le ana sala ke mingi a fa tai le tu le nga winga mai la no ano kamane o Yesu le for e ku ke le se to voi poi sfuru rima nga ke ku mo la le ulu o le ngata le ka fa se le nga sa fa se ia le ulu e fa fingi so o le maula le ma le pusi le ri fe ia Yesu le fio mai o Yesu o ka po e ko sfuru ka ko le ra ko mangingo le mai le ka le sia le e popoko isi ia ai vai isi la no wingo le me o le afo le ka le sia o la sa ungi o la ka penga o la e uma mo rima la ko soa ma la ko spea soa o le afo le ka le sia nga mori ai le ni la ko soa ia fa ko ai loa la le uma o le ka le sia le nga ua ka mu mai lola le fa fa ia ba le o sau le ala no ka mu fa fa ia ba ia mo foi lu ia o le se me fa fe la venga ia popo nga mo foi lu la ia ko so ia ka penga mori ma ko ka u fa fe la o vai le nga fa ia ku la wa nga ia le mo mulu mai se me ka tai nga me inga nge i le la sini ko o fa ka porque le aka mo le ka le sia ke so mo o le ki mai mo ka le ka upo poko ia ka ku o se la ka upo ai ko ka ko le mo ka upo vai inga ia ka pe kai ka ko ora kai mi mo ka ko ile foi ka ko so o ku ka ko so la nga umi la mo ka le pe yo se mystery le tala fa ta auto o kala fa ka oko o le winga le upu le o tala fata oto o le earthly story but heavenly meaning o le fata oto o kala fa la langi ia o longa winga e winga fa langi le nga le mala mai ni ko temo mo sa ia Yesu nga fa mangingo le Yesu nga le winga o le ka o fata oto a fa ye ke le ka ko mu kala ye ko fa ye fu ya Yesu le ia ni ko temo fa fa na ka ko mu merenda earthly story faka opo kusa le yaran Canada marmaro le ku e pe o se le ko so songi ku pasta mo le mele o le kalesia o le o fa ya Yesu o la mas o la fa ka wa ile kalesia mai Yesu ke biso so mas Yesu ku ka ko le kalesia ka ko ya le ko foi ka ko fa ka ya Yesu ke biso ku so fa la ka ka le ka me ku po me ya me tu sale mano o le tu i ona po ma ka po la ia ku so le ka o ma
o le aka ko ai le malo le atua le fali me Yesu ka po Amen. le ka o mai ia e ka mai e popoko e whakakari le kai Nai ko kongo le karesia. kongo le karesia Langa le ko ke o e whakakari whaka ia wa, o ka ko le karesia. ai e foi la ka whakamala le ko kongo le karesia o le fe aula le o ke vai por ka penga ngo ka ko ka ko ki kilo a mai ia o aku ile kai me ku poi le ave a o lai lava lo sua o le ke lo ko kai me ia uni la ku uma fio ko su ia alko alu ko sa ba ia ai fe vai ko le karesia o le me e ma fai fo mai mo fu ko le karesia o le ia sua ia ko empty a le ka o sua ma ko di pasta o le sua e fa mo le ola le lame po ma le mo le ile sua o le mena le nga misi ke le inga ka po va le ia la ngoa wa mangaku mama i mena yo fa ele ame o le fa kamala mangaku mama le ango ye de popole ye o le so fuanga le porque ni o le ango le si me ka le tua le a fa me le e mangaku mama ye ala alua le kai o le alawa mo o ko le kai me kupu ai le fa mangianga le wa ka wo ngo fa le ko ai su e ko mo i su au kai o le kai me Alo ko mu ale o su e ile su au o la ale me fa la manga ia le au mai ngor fe au le marka ko vai poco o ka pongi ele nga ka ngo ka penga mar su au ka penga le ola ko ma ufa ngai lo ka di ka yo ke me o mai fa ka ele fa ka nga ka dia ka vai ka mi la o lo o de ke mo fa mang ya ko se ia la fu ko fu bala ko ai vai ia fa me ngi de da va ka ko vai lu ngi me ku le la ba o le akor ka nga ka de ka penga alu ala i lo fa ko fa ia va dai lo le po ai alu mas ka mai ngale u are ko ko ngore o le fa ya so ngi pasta me lo le ole akal me le i pasta ole ma ko le karesia ngale lingi me ile nga so ole nga pa ia la mo le karesia ke uso aleluia ale se nga pa ia to no le karesia ke uso ole karesia mate se ku ma ku io ole me nga mo voile vo e karesia ingo ole lingi me nga pa ia ai se ala nga ole nga pa ia ole me alofa mo le karesia so le karesia la ke riso Yesu le nga le karesia Yesu we need the Holy Spirit e ka kau o ma fa ku muinga le karesia ke riso le mea le ta o le nga pa ia o le mea foi la le a fa ku muinga le karesia ke riso le nga pa ia e ku kupu wa venga e malo ro mai e o fa fo ke mon e fa ku ku e ma mai mea uma ai se na nga lai le nga pa ia ai a fai o le karesia ke riso ai le ku kupu ni me pe o me le ku kupu le ro e karesia lo mo vinga something's missing i ko kongo le karesia ke riso lo mo vinga o lai make le karesia ai se le nga le uye la se nga pa ia mo mia o le mea kongo ala le whaka o le ule ma o le anga pa ia hoi le whatumuina ia le karesia e o malanga ai ma umi e wa o le fio mai le whata whaia wa o le mystery e wa wai hoi le kari mele le mele o kupu i wha mai ngā o e whakari le whata whaia wa e ke wa e moa e ngā wa umi kere mo moe roa ka kuri mo moe roa ai ki kilo ile patulonga lua o le kala o sau ai lea o le alanga o le aka o le pure io vai le kepe o la le alanga lea o sa ua kaungu le lea whaka whaia wa ai whako ai ki kilo ile kala whako a le nana whaia wa inga ua o la kakai o e masuau e o le whare o loa sua masuau ai ka ngu mai no mar fa fa ya ba pa ora yo ka fa fali oi ka ka ira sa uia i fa fa ya ba o la ka penga ma sa uia la mu ala ko la me pa ai ola ko ai ki kilo i le valia de o sa le vala
Ngo foi e runga ka penga ro ka ngu fa kwa fa ya ba. Nga upu ra sa. Ai le ka ngu wa fa ya ba. Fa to fa ya ba. Fa ko a le fa to fa ya ba. Nga wa sa fa kwa fa ya ba. Wo ku ka ye fa ka su au. Asa nga ka la ye le isu au la mu la ko la me pa. Pa wa yo ka fa mai. Nga u fa le mai. U fa le mai. Dia awa mala lo ta kata lai lenga o kaka fakamala ka ko mai lo punga ana nga lupu le I o le vale I se fu ma ua le upo le tu ke uki nga se si ale o ma tu le upu le fakamala ko kirkilo ko la o ya ma ua foi ma ko uma tino ke so ya ma kana le mo ka ko asia la ma le ko ke o ya fakan kan fa ko fa ya la o Yesu Ora ka poule I le fa ka wi ka poule ora ka le sia ke miso kasi le upo e ave le ka le sia ora ka pou amen o a fo ring ora ka pou e mama kingo le eu le longa io o le mama foi le le ngata le lo se kangi I le pispisia o mo ko maka mo fie le ka le sia ke miso pe o fa mai e feso lima o le karesia le iso maila le iso magumi mumi o le fakau le karesia le fa mai le fa mama le vai mo le upu o le ara fa mama ka ko o le ka ke oa pe pe ngi fa so io me le fa mana ko le fa mai o le ki mai mo mai ma o ko ele fa pe o mama I for ko fa mai o misi ma o le o le upu mo ka ko o le vai ma le upu le tua e fa mama ia le ka le sia ke wiso la le ka ke o fa ka ke Yesu o ia o fa to fa ya fa ka leila le fa linga e sfuri ia mai mangingo leia nga fa ka e ele ka po ele ka use ka le sia ai o le ka le sia pe ka ko ku se si ku le upu le fa nga mai o le tau po ia ave le ka le sia ke wiso Basta ba ya yo le mena ga so mo I ka wo yo le mero ka po awai pe yo le nga fa kala ko le nga fa so mo o le ka po e ka wo nga e los kangi o le ka po fo I mama ia ma ka fo I kilo ye au le lei mama ka mo fi ka le ku le kingo au le nga ka kilo ge fa ai o le aka ngai mai o le aka le ka le sia le aka le ka le sia ke miso ka o I le ka le sia ke miso o la se soi fuanga mama soi fuanga fa pa ye ina wa la ngole ka le sia Yesu o le ka po le ka po o le fato a fa yawa o Yesu ke miso amen le ka o la fe au le o le ia lava ka penga ka ko penga ka ko isa ia ia so sa wel vala au e manga kuara ku silo ki o kuari pasta de ma te yo le lusu fa fa pe ko su makasi a mai wa wina tu fo e ia na ngel ma le leo o le leo tele o le pu la tu te fa por fo I o fifiria e ia mai matam tangi fa e amata mai le tasitulu ino le langi e o le tasitulu ina manga ia e ka ai ko I upu le fe me o le alanga o mo ku lo le ko fa ia va no sa ke I lunga ka penga o le ata nga ka ku ka penga I le lo le kai mi mar ku aso ma ko ke lo kusile o le le upu le Yesu makahala o longo winga o le kai mi ngai o le ka le sia e ka nga ala le ka le sia e le kaunga moe le ka le sia ke so ke ni o le ka le sia ka penga ma fea la isia o mo le kai mi le fa tu sai Yesu e le lo le taimi pasta le lo le ku aso ia paso so ko le mau ke fa tau o le ia so ni mele le na pa io le tu ia ka uma ka paso aka kilo le ka le sia e ese le ka le sia e se mega kupula pasta ko le pe me nga o ko le sa ka ko le ole mau nga ka ka le ma te o lufa o ke mi le ko wa e so i lunga mo siona
au le kai minga o le panga le se ekalesia ma ko le ekalesia ave le ekalesia ke viso le ta o sitiama le ka ukala ile mo le te salo le mta o fa foi sfulu kolua mai lalo foi sfulu wan le fapia le ia o mama sangi le fapia ilia le pu pa uma ma le leo le avi musiri ia mo foi ona to mai oki oile ri nga pa mai la ia o nga li ua fa kasi le mai la ko la ona po ke usiano la ona le keminga fa mai pe o le emo le makali ua ka nga oki o ia Yesu ke viso aki kilo la ia le maunga molonga winga ka le ku ko ku oi tanga tele ku la ga fa mai mo ko ku mai oki oki o ia ke viso Yesu molonga winga o la ia le sika le oki ia le ku la nga oki ele o ia Yesu ke viso se kara fa kai nga oki nga sisi le o pe fa ia molonga winga ele ku ka fa pe ngai la ga nga pule le ola ale se ko pa pasa le mera fa mai lona ia le mau ona ave ina fa tasi le mai la to le vangi mo ngimo o nga feka ia I lola ia mai Yesu le kai mira nga ave sikiama le mau le matai o lufu fa pe mele na isa mo o le kai minga le wala nei Yesu I lungo mo se amen lo winga ese ia event ia ese kai ni pe o sia ko fa so aku le pasta o nga le ka ngo le malo male ekalesia ke viso po kaupo inga ia mala fonga le awangi amen ngi le fengu ya ia ka faso ia sia le faso pero como ni pasta ko ngala la wala fa fo sa mo le melo makala ia pero le menga de ko ka de ia ka ko makala wa le lo te me ku po se le bela pe fela le bela lo ko mai ile sau le le pu ala ke sau ia amen ai so info mai o le bela ku sa le bela ka no i ke awa ole fola ole ka mo hala le ka sia e ke me fa lo mo ngai le pu e ke me mo la le ka sia e le fenga le ka sia ke me ku po me belo nga ko ka no pai ma ngai le belo wa le bai o ke de sikia ngore ka sia le wa le nga le ka le ba ko a veces ngore ka sia amen le fa me fe ka ia I mai Yesu I fe I lungo vangi ngimo ale maule lu fa le wa I uma maka amen wa fio ma malu mai ia le tu ma le o angel pa ia ia marong fa le ko oi me ke mai mo mai ma e ka sia pe kumu anga o le ngang pa ia everyday ia kumu oi ia pe se so I bule pasta pe wala pe rua eventually le mangingo afka ia le ka le sia mai Yesu lungo vangi ngimo pe o fa mai mo te sara nema ka po fa le matai o le lusu fa pe o le mo ka me le kiki ko ngi ke o fe mu ia ima foi le mafaso ia tu mo ia ma mo ka ko uma o le fa kali le o le me le fa mai matai o lufu fa o le mea kongu ale le whakari Israel. Le whakari le fio ma manu mai o le lako misia. Ronga whakaramela, e makua I le fia sara mō ale ore. Aisea, langa lenga rake enga Yesu. Ia re, sau lenga sau mō Yesu. Nga sau maliu inga ia, o sirikauranga, ia lenga wang sana lalang iu. O le o e inga I le tua. Era nga sau Yesu o si kaulanga ia mo ka ko anga sala o anga sala o le kaulanga lea ia lewa ka ko karia ia lewa ko ave ka to mata po fo le ngana amen le kingo ia lewa pa ul kingo wang sala kingo ole mangkua lua kam le akamu mo le akamu fa ele le akamu lo malu le akamu fa le ngana leo la ida ka ko leo ka ko fa la inga ita to i ma ka ko la mau ele le manguia ma leo la fa wa
O le akamu longa lua la, o le akamu whareanga o Yesu ke wisa wa. Nia pe o siap le koe pasoso ko pasta. E mahi a tau ka upu ile le ya. Amen. Vangi la taile tu am. O le fe au le leila mo ka ko le kalesia le tu. Ka kilo I ka upu. O le o ka ko wa le kalesia le tu. E ka o ngala wa ka penga. Sau yu makal. Asia. O ngole o whakaringa o whatoa whaiawa. Amen. Wa la ku sa la ka la ngomo o le aka nga le maro le tua le mai ka po. O le fe aura le mo ka ku. Amen. E sa ungi ka ku o ka penga ngo le ka le sia. Amen. Ka mo sa un. Amen. Amen. Sa ungi le nga ngo le maho fa mo le loko. Asia. Pa fe la nga ka. E ka penga o le upo le tua. Fia ka minge ma fu ka le upo le tua. Fia ka kalo, fia sa ili. Fia ka kala ngoa, fa so. Ai sa e upo e pia lo wola fia. Ile finga ngalo le tua. Le ma fa nga pa pe ke halo ni yalo ya uminga nga ye lo suau. Amen. Ya kumu ya so. Ya kumu ala suau ya so ma o ngi yalo umalo suau pero. Pera cara. Ai fa fose I mai. Ai kupu fa fose do se. Ai ko ka pa ko le fe ka wi le ni. Ele ngo wingo ole ama ngona le. E ko o mai sorry wala ka fe ko. Ole ama ngona mo ka ko su de fa fonga fo de ka le sia le tua ya. Ole gaming o ka ko ya. Ui ko mai mo wo se sho ka mi si bia. Ka pungi foi ko ale au ma. Ya fa pe nga fi ngalo le tua isa. Paola la ula me pa. Se mai o le o mai fo vala o le tua le bu ala ula me pa ni pa. Ale o mai na le vala o pe na ula me. O mo ko le ma se. O ma ku lo o la fa le nga o ma kiva o ma mau se o ma le. Ale o mai ala bu ala ula me. O le ma ngai o le mau le pasta e ke. Ko le fai un le foi pule fai me pulu tasi pasu ko le nga kai. Aki kino I le mau, mangai o I ka kilo le alofa o le tua. I mo ka uma, langa le fingaro ia le tua, ia whango se anga ngaskas. Vai. Si le fia le le tua. Ia whainga ka le ua. Amen. O le afi le ka penga e le tua, e le ka penga mo oi. O wa upo ka ko le ka penga mo sika ka pa whaika o le fia upa ia le tua. Si le. Ka penga le tua mo ai mo sa kangi manga ange manga au te uri renga kuri mai wa ai le ka penga mo ai ia ma mai ka ko ai le ka penga mo skanga ka penga mai uri renga kuri mai wa ka ko kilo la ye le ma ngai ole fai un ole mau le ai le ko sa wa ia le wona le tua va mai ole me le ia o to wa Vai hei pasta. Foi pule le nga kai ka foi ka. Wa vai le nga le o le tu me un pole tu. Tomo ta la. Ai ma ko kala o le kala fa ka opo. Pa te ile ke mi happen ai. A le wa mai tala fa ta oto. Fa manga ku mai mo o ma un mai ka ko uma. Get ready. Amen. Awo ke maka moi. Awo ke foi yama. Awo ke fe aro fai. Na fai o e whalongo loa, ile upo te ola i karia loa. Si ko mai kaua ko fai po mangai sulu O lea I o tomata la ia awatu te le loa le aso ko le tu aso I sa wai le atari o tangata si it's a warning. O le warning mo ai. O le warning mo ai ni mai mo. Ia mama ua po. Ma ko le kala fa ta oto. Ia o le afifi mai I tala whawhata oto, le mea mongi. Iai la le aso I kupu ai. A whai la le wa e whaalongo I le tae aru nei, le wa koe whamangaku mai. I le ka le sia ke wisa makako uma. Makala, ka pema, sauni. Langa kau ki le lori taimi, ma aso mare ku aso e fio mai ai ai. Ia whako a whai awa. Ole maa ngai ole. Ole tala lea. Ia mo ka ko uma. O le sinera I kira pasta ni ka makam ka. O le enfermeira I loe ka ko da so. Yeah. It's a mystery.
e mwhainga mai loe ka kore kanyi mane aso e kupoire mea ngari pau ane mene wha mawhai Yesu i mai o le kāpenga. Makaala sa au i lore aso mo le tua sa sau le tali o tau. Amen. Ai wanga e rari sau. Ia e mo mai le au onga le leo lai. Lai ola ola kuala ula mepa. Ai sau la skara le kai. Ai sau la ka pea leu e mariu. Ai. Ke lo ngarpu. Amen. Ora pore ka pe mai ia e tatou matai kau ke o kakari mai lalo. Wala ngara ai ni pu. Ia ke longa. Ai sia langa lenga kau pu. Lenga ngarue. Le sai fai le upo le ko mai uska. Ai fai ke moi o mo pu le lo ola. O sisi lo o kulo. Pe fa ngase me mai ingu vai la o e fa o le o ki ki o. Ola utala, le mangingo le fio pa ia le tu, e ke le ku. E ke koe ku pe ku sia kangi e. Sifulua. Ngai fa mai, e koe ku kakai ku mo mo i, e koe ku le kau karete saronia. Ia e o le manguia ma le o la kaua. O e pa e koe ku muri muri, e ke anu le fa sala le tu. Amen. Ia. Io sembra koe poco pasta, ia le tu ni tai au, te luma tango fie ni fa so. Amen. Ma losi fo i lau fa fonga, ia e bisi fo i a tatou uma. Ia le li. Ia ma nei ne fe au, ia e lava tāpena, fa ola lau la mepa, fa umbu lau la mepa, i lau suau, fa moi le angan pa i. Ia o ia fa kule ia tatou, fa manusia kako. Ia ni fia mo tatou sa mo fa mo ni stay as a venture. Tu maua o le tau po. Amen. Ia le fia o le mo tatou ni so. Ia aru la io ki pe fai ni so mai ma fa ia. Ia kaunga e lava ka penga o tau po o kali me fa to fa ia va. Ia fa mo ni tele le tu ni so sa mo mo ni tu te fai wa fenga e tatou tu ni so. Il est soif manu malo Yesu. Amen.